So guys, pilih bangke aksan lo ok piri bupu kitok damji kiri dami hu bang ya. Jojo kurun bang. Bangke thom dami. Bangke thom. Jan ok silo nang galoi. Ok puru bupu ok kiri dami pin bang kinep dami. Nasi video nang lang tu na. Kita am long ayo. Bangke thom. Kita thom deh mana. Kita thom ni pilih. Bangke thek kita mana deh. Long lah kalau ini lah video kan kita yang video lah lo. Asuhan ni warna kan dia. Itu ni asuhan dia kan. Kita loh semua ni. Kalau yang ini kau, apa ni okey ketok kepalong lah ya bang lo. Kalau punya kan dia lahan lo. Sekari lo lagi. Oh kinap hang lah bang lo dia. Di. Angkor ini tu kalau lagi. Buang nak tok. Ini pipu ayah deh. Ini pelan juga. Ini buaya deh. Tok itu deh benda. Alah. Itu kibos tu. Bel. Tepli. Tepli lo di lagi. Tepli budi sabra lah ne. Oi sabra. Tepli budi pun. Tepli budi kau na. So guys, finally na adiman le Allah. Jo. Tok pola pen ho. Lagi tok pon ho. Pen se tok ho. Tok kiri ke tok pola lagi. Sikho bulan. Hui. Jol hai bi lo tok. Puri lo ma bro. Puri lo ma. Oi. Puri ko long tu kok manda. Ha? Sandal long tu kok ni di ha. Jolasan ho tok ni. Jol sido pete tok chupa. Son tok pa. Mai da ka theng pido ko lo de. Theng pido ko lo pete tok te lo son heng no la pa mati di. Arang so bi he. Tok te lo da ke. La hai lo pai tok li pa ha. Yang sa pido pete tok thapa tok chupa. Long lok pa. Ya. Dum. Oh ya, duduk naik dulu. Tok, duduk. Lurem. To dah oksigen nampu. Odo buku dah ya. Lahan no dei kong chiri ke tok her jo lapu ke ing chim bi an la pensi kong chiri phan ke tok ipo jo
Không tóc đặc vào đây. Hút tòn bờ. Đây. Nó xong đến bằng thôi rồi đó. Hả? Xong đến làm Lang nó sẽ chịu ăn gì? lang nào. Ốc sạ đứt sợi. Nó là lúc bữa này cũng đầy bờ. Mình sao nó bị chết rồi chứ. Thôi chứ. Thôi gì vậy? Không biết anh lên đây. Đi. Over hipor ida. Càng ra. Ốc lagi long tam tali. Ốc ta long gile ya. So guys, ini wag nak le ốc ta long gile. So here ada itu ada pun lama gitu. Mau next time mang ke. Là panjang dulu. Pasal periksa next time mang ke. Ốc long gile tu ni. Masih memang kita kanting nama tadi mak hem dampo, masih aku mau next video lah, kita tunggu deh, bye bye.